ni aikari a Ruiru makionania maroro ma iguru ria ngwataniro ya NASA kuga ati ni kagomera ithurano wona mogaruruku magagwiko kamiti-ini ya ithurano na mihaka IEBC. Makiaria kugerera mubunge wa Simon King'ara, aikari ni mokirire mutongoria wa ngwataniro ya NASA Raila Odinga makiuga ati ndeharire gucoka irebe-ini na muroto wake ni gukorwo na thirikari ya nuthu mugate. Uchaguzi ni wa tarehe 26 mwezi wa 10. Na nimewaambia hiyo ODM wanataka kusukuma sisi mpaka kwa ukuta ndio tuharibu nchi yetu kwa hakuna uchaguzi. Mubunge ono ritikari ya Ruiru makeyumirie na njira nene mweri 26 niguo gukindira uhotani wa mutongoria wa bururi na kweheria nganja cia ngwataniro ya NASA. Na tujikaze mpaka hiyo tarehe kutokea kwa wingi kuliko vile tulitokea. Hakuna haja ya kupita njia kando. Ningi ikaria ni marutire arumiriri ya ngwataniro ya NASA mikana makiuga ati matigwitikira biacara ciao gutharario ni mirurungano eno yao. Ya Nairobi na matiguthukia biacara citu cia Nairobi. Oko ni marenda mugomo mathie magomere kurege. Makiria muguo ni mokirire miario iri ratugukirwo ni mubunge wa Embakasi Irathiro Babu Owino makiuga ati ni akwagira gitio mutongoria wa bururi. Ripoti ya Kameme TV, Nitwera kwa Ngugi wa Gatua.